ari mu ijuru nanjye ni mu isi afite apareye arimo arafotora hagarara neza gufotore
kipofu mmoja jina lake Bartimayo, siku moja alikuwa akiketi kando ya njia.
considérable pour elle. Pourquoi? Enfin quoi? Comment? Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. ababisha basubirane intsinzi ije kuri Israheli dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Mbele ya asubuhi, mchana na jioni, kujua kama Bwana anaisikia. Kaomba nikafunga, nikakata tamaa, leo ameniona.
Paul senga ijambo ry'Imana.